Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para sucesos. Ecuadorpi punjan kay ñawiyawtuwan coronavirus ungushkakuna mirarishpa rihun. Kunan punja Secretaría de Riesgos Villachirca, Guayaquilpi ashtawan ungushkakuna tian, patzak ishkay chunga pusak, wakin llaktakunapipash pichincha chunga ishkay, Manaví pusak, Tucumbíos shuk, Los Ríos chunga, Morona Santiago shuk, Azuay picha, El Oro shuk, Bolívar ishkay. Ñapashmi kay unguy mirarihun wacha punllapika ishkay chunga pusa karka. Inti punllapaka kimsa chunga kanchisman chayarkanchik. Awakipika picha chunga pusakman mirarka. Kayna awkari punllapika patsak chunga suktaman chayarkanchik. Kunan punllaka patsak sukta chunga pusak ungushkakuna tiyan. Imbabura markapi manara ungushkakuna tiyanchu. Kullkimanda ama llakikuna tiyachun hatun yuyaykuna tiyan. Ecuadorpa pushak Lenin Moreno rimarka imashina llankajun ama kullkimanda llakikuna tiyachun. Yeswan kallarirka abril, mayo, junio killakunamanda kullkita pagana iskunchunga punlla hipa churachun sakijun. Ban Ecuador, CFN, marzo, abril, mayo killakunapi kullkita paganaka junio killamanda chunga ishkay killapa rakirin. Cooperativa kuna CONAFIPSwan llankajkuna abril, mayo killapi pagana kullkikunataka shukshina kuyta ushana kan. Kutin kullkita mañayta ushanga chunga ishkay killapa. Shinallata kullki mañachikunawan bash rimashka bancokunawan sukta chunga punllakaman mana kullkita mirarishpa shuyayta ushanga nirka. Guayaquilpi toque de queda. Guayaquilpilla toque de queda amapipash ñangunapi purichun kunan punchamanda kallarin chuskupacha chishimanda pichapacha tutamanda kaman. Tukuy Ecuadorpika iskunpacha tutapi kallaringa picha pacha tutamanda kaman. Shinami ministra de Gobierno María Paula Romo Villachirca. Añawllawto coronavirus unguymanda Otavalupi wakin ruraykunawan katinajun. GAD municipal Otavallumanda fumigación kunata shinajun virus añawkunata wañuchinkapa. Hatuna pambakunata, antawa kunata, iglesia kunata, wakin kuska kunatapash ñami fumigarka. Ashami tukuyman chayagrinchi nirka. Kikinguna wasipi sakirishpa yanapaychi nishpami villachirka. Añawllawto coronavirus unguymanda kotakachipi wakin ruraykuna. Kitipa pushak awkitituaña shuk resolución da miyukchirka chaypimi villachin. Runakunata antawa pushakuna transporte público kunan punchamanda mana purita ushangachu. Taxi camioneta kunallami purita ushanga paukar killa tukuringa kaman. Kaykunaka kotakachiman ama unguy chayamuchunmi shinanajun nirka. Mashikuna kay unguyka ashtawanmi viñajun. Patsak suktachunga pusa ungushkakuna ñami tianka Ecuador mamallaktapi, wasipi mana sakiripi. Sawari raymikunata shinanahupi, pukllangapa lluksinahupi, ashtawanmi miranga. Chaymandami kutin mañapanchik wasipilla yalipashunchik, ama wasimanda llukshipashunchik. Quichuashun tandanahuymi kanchik, Quichuapi villachishpa. Aliwa Pazmiño mikapani, kayakaman mashikuna.